Yo kerteng temai Kylian Mbappe naik nongkersan jong ke Barcelona. Te parlok ngipda supaya bisa sin jaga ke channel kecongi. Bat ngakar patret ya pi. Papin sengoba bat subscribe ke channel. Bat kumtu share bat like ya video kecongi. Ban klik ban page ya video kecongi kibala ngila te upload dah ke channel. Te parlok tung ni sengap mentai ke kabar. Sipau Kylian Mbappe. Kylian Mbappe hadin baula jan bat ke Real Madrid La Liga. Te balai baki briu ki bu kerteng yu. Dei namar ba La Liga dei usdang banyak tep gol nang baga penalti. Dei namar kata kino kesan jong ke Barcelona. Ki ai kerteng yu kumne da Mbappe penalti. Tadi kerteng temai keba kini kibru kisin ya Kylian Mbappe. Asa kawairu kakubar kebanyakan yolum kadai ba Kylian Mbappe hadin ba mulai jansya kene ke Real Madrid. Udami na ke PSG kemut na ke Real Jong na Paris bat long ba Kylian Mbappe uladu no ke jingkersan na kiri ba jong laga jong kari na kinong kersan jong ke PSG mensua kelahiar ulahir sebab pelat long kumba mensua kat bau don PSG kidan pun kinong kersan madu kiu bahas kemat betang ba taman sujan Real Madrid kilau mau Kylian Mbappe kinong kersan ne kacing karel jong ka lahir no te parlok kung no pes ngaw ya kane ko blay sipon.